Agirre, Enar Arizkorreta, Naia Zabaleta, Zeneba Perea, Maren García, Karen García, Egoa Kerexeta, Simone Erostarbe, Maren Gonzalo, Arane Ferrando, Maren Soraluce, June Pérez, Martina Ezquerra, Ane Cid, Airane Rodríguez, Elene Michelena, Yare Amenábar, Lucía Arran, Aimar Bizuete, Miren Andueza, Alaia Kerexeta eta Goiuri Braña. Entrenatzaile ere gerturatu dadila, Iker Hernández. Naia Oiarbide, Erlan Elgarresta, Ander Etxeberria, Olaia Lozano, Unai Gorjón, Ayur Barajas, Rocío Vázquez, Libe Toral, Yare Parra, Ariane Gutiérrez, Ollán Parra, María Rodríguez, Tanel Ormazábal, Noa Gómez, Eneko Fernández, Irati Zabala eta Amets Soraluce. Entrenatzailea Inigo Rivero. Enara Gutiérrez, Ariana González, Martina Osoro, Mara Tomé, Irune Aramburu, Lirain Brañas, Maren Toral, Paula Bandera, Marina Diez eta Aizea Garcés. Entrenatzaileak ere gerturatu daitezela, Sandra Villar eta Usue Zabala. Eliu Acosta, Oñaz Burgos, Markel Martín, Ekai Amondarain, Julen Etxeberria, Eder Dávila, Ibai Pérez, Xanet Uriarte, Sebastián Flores, Zuaitz Arakama eta Milo Ponce. Entrenatzaileak Mikel Pérez eta Jon Rodanés. Markel Verdut, Eleder Bilbao, Gorka Omañas, Ekain Pérez, Miguel Rodríguez, Beñat Sarasua eta Iker Torrecilla. Entrenatzaileak Unai Fernández, Ander Granado eta David Pérez. Jokalariak datotela Aiora Zuazola Zigorraga, Elene Ruiz, Araiz Zabaleta,
Uxue Garcés, Aizea Murgiondo, Deyanez Zubillaga, Ani Calvo, Yamire Acosta, Izaro Segura Jauregui, Ugane Agirrezabal eta Lucia Alonso. Entrenatzaileak Andoni Aranzadi eta Olaia Mendia. Marco Gorjón, Axula Guridi, Alen Azkarate, Khalil Kalbun, Joanes Jiménez, Oyer Mantegón, Ethan Gutiérrez, Luquen Lata, Inar Rotermin, Quimet Garresta, Ander Garmendia, Oyer Muñoz eta Beñat Chávez. Entrenatzaileak Unas Pérez, Francisco Cuerva eta Unai Cuerva. Elene Lizarazu, Ekian Martínez de Albeniz, Yaren Martínez de Albeniz, Ane Segura Jauregui, Izaro Sevillano, Ane Urbangarín, Raquel Aleaga, Laia Arburua, Ollane Astorga, Maren Delgado, Elene Garesta, Tania Esnal, Layene Garmendia, Eider Granado, Nekane Gutiérrez, Lucía Ibáñez eta Aizea Irigoras. Entrenatzaileak Mikel Burgera eta Joanes Mendia. Yo aquí, ¿no? Eta jokalariak poliki hasi daitezela plazara inguratzen, Jokin Mungia, Sami Regiz, Amets Enrique, Luca Merino, Oian Elorza, Mikel García, Juan Tabullo, Markel Ledo, John Manrique, Jokin Leunda, Anat Alves, Kirill Dinichenko eta Pedro Cortés. Entrenatzaileak Asier Sergio, Unai Arratibel eta Jose Ignacio Taboada. Laia Sinovas, Saioa Alonso, Maren Arregui, Laura Herrera, Maier Larrañaga, Yune Fernández, Irantzu Fernández, Elene Montero, Nekane Maraña, Iraia Pérez, Mireia Omañas, Daniela Pereira, Elene Pereira, Noa Azkarate eta Aizpea Urbegain. Entrenatzaileak Markel Adanez, Andoni Aranzadi eta Felix Herrera.
Xabat Pérez, Mario de Luis, Miquel García, Juan Tabullo, Cristian Ramírez, John Manrique, Daniel Taboada, Amets Arakama, Ekaitz Guridi, Julen Sain, Anartz Elgarresta, eta Lander Jiménez. Entrenatzaileak José Ángel García, Unai Misiego eta Miguel Plaza. Eric Santiago, Unai Misiego, Asier Fernández, Nesta Arrieta, Odei Otermin, Unai Martínez, Rubén Murciego, Hugo de Luis, Julen Iglesias eta Aritz Cabanillas. Entrenatzaileak Inigo Cantero eta Gorka Mendia. Aymar Sam, Íñigo Rivero, Miquel Burguera, Asier Torrecilla, Pablo Salaverría, Joanes Mendía, Utzi López eta Asier Martínez. Entrenatzaileak Ángel Maniega eta Eneko Careaga. Presidentela, gerturatu daitezela, June Adanez, Maili Cuñado, Maren Rodanés, Oiane Macaya, Sandra Villar, Ayala Fernández, Mayalen Prieto, Usue Zabala, Mayalen Barragán, Miren Hernández, Irene Alonso eta Saioa Lasa. Entrenatzaileak Mikel Burguera eta Jonander Goenaga. Gerturatu daitezela Unai Arratibel, Unas Pérez, Patxi Música, Gorka Gaztañaga, Lander Ramenabar, Iker Elgarresta, Jon Rodanés, Ander Arratibel, Unai Elgarresta, Aymar Palmero, Iker Izaguirre, Asier Asenjo, Julen Maniega, Oyer